Почитувани патраче, добри вечер. Витајте у новим видању телевизијного магазина, за втори наши новинаре пририхтали следујуци прилоги. U Ruskim kulturnim centru u Novim Sadze 18. decembra otrimana tradicijna dzecinska manifestacija Pahuljka, zoz ktoru dzeci privitali žimu i predstojaci kračunski i novoročni šveta. Programu tradicijno otvoreli najmlači, dzeci zoz predškolskej ustanovi Palčočka. U duhu najchodzacih švetov u holu osnovne i štrednje školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture 17. decembra otrimani kračunski i novoročni vašar. Po pripredajnej vystavi vinčavankoh, špivanja koljadoh i prisustva Đida Mraza, švetočnu atmosferu dopoljnjeli i novoročni prikraski i panoji s prihodnima motivami. Хвильково се находиме на парохiji церкви Петра и Павла у Новим Садзе. Ту бул збирни центар гуманитарnej pomoci, котру организовала иницијативна група гражданов једно за Греко-католицку церкву. Nješka bul utovar pijate i turi pomoci, humanitarnej pomoci, kotra še zbirala u ceku 2015 roku. Преслава 25. рочниці Союзу руснацох українцох Сербії почала зо шпіванням трох гімнох – сербський, український і руський, котрі оспівали хор пасторала зо Žablju і гармонія зо Нового Саду. Vojvođanski rusnaci u Vukovare predstavili multimedijalni časopis MAK, volonterski kamp, organizaciju Pagdru Tenorum, odzeljenje za rusinistiku, robotu za vodu za kulturu vojvođanskih rusnacov i robotnog cela za mladež nacionalnog sovitu, a vlasnu muzičnu tvorčast prezentovali Mihajl Dudaš i Sašo Paljenkaš. Familija sportskog društva Rusin u Ruskim Keresture od Novog roku, nažalj, bude zmenšana za jednog člena. Z tej nahody mi našim sluhačom za Novi rok vi pripovedame, že jak še to ljubja Bačvanj i Strimica. Preto zašpivajme vjedno tu pisnju. Bo nam šerca jak jedno treptaju. Mezi čislenima podijami Nješka večer prednost dame našim najmlačim patračom i podijom na ktorih oni boli u hlavnej ulohi. U duhu najchodzacih švetog, novosadski dzeci pijatog u Ruskim kulturnim centre otrimali svoju tradicijnu manifestaciju Pahuljka, za storu privitali počatok žimi i žimskih radoscoh. U Ruskim kulturnim centru u Novim Sadze 18. decembra otrimana tradicijna dzecinska manifestacija Pahuljka, zoz ktoru dzeci privitali žimu i predstojaci kračunski i novoročni šveta. Programu tradicijno otvoreli najmlači, dzeci zoz predškolskej ustanovi Palčočka. Za 5 odzivnica sme mali ruskoho jazika, dumam, že sme barz dobre porobili, dzeci boli prekrasni i fino prilapeli i tot festival Pahuljku. Думам, že boli radosni, že im bilo barz milo, že nastupali, to za velik bol pršira, že nastupali. Velim bilo i pršira, že uča recitaciju po-ruski i думам, že sme boli barz dobri. Po recitacijoh i špivankoh učiteljki za školski dzeci pririhtali i kratki kviz. Na patikoh jažeme šmurki, a vlječe se posme bavime na šmurki. Bar še tešime, že toho roku na Pahuljki učestvovali dzeci, ktorí idu do vodi, ktorí vyučuju ruski jazik pri svojoj vaspitački, a imame toho roku veljo školjaro z perših klasoh, ktorí taki barz aktivni, imaju veliki motiv, že bi učestvovali, že bi še druželi z nami. Prave pre njih sme i počali s kreativnima robotnjami, každej stredi, i prave tu našo dzeci i še pririhtovali za Pahuljku, učeli pisnjočki, praveli prikraski, špivali i tako. Vodio mi kone, buli na njimani,
програма, которую ведела Пахулька. Хто то Пахулька? To je Цінський креативний клуб за діти. Я співала пісню «Кура война». Ти ту пісню іще дешка шпівала? Де ж її шпівала? На пупчицю. Як ти ще почала програма? Слухала ще і другі? Hej, bardzo було фіне. А ми тоді співанки, піснючки, рецитації учили ту у матки. Хто вас научив? Наша учительки Анна Марія і Оля. Келjo ste rihtali tu programu? Месец дні до школи, месец-два. Pred 5-6 dňami nám bol ročný koncert Ruského kultúrneho centru, ale oni tú Pachuľku čakali, bo to im koruna u perším polroču ich aktivnostoch na ruskim jazyku, takže oni še bar zradovali. I keljo to bilo djeci? Točno ne znam keljo, думам, že kolo 60 školjara učestvovali s ozovodarcami. Prišao Dida Mraz. A on prinesel daco, ja ne vidjela že on mal meh da jaki. On prinesel pakeciki. Šitskim djecom? Hej, šitski. A že bi šitski prisutni djeci dostali pakecik, Đidovi Mrazovi pomognu u Ruski kulturni centar. Відвоїли ми мінімальні пенежики, ми мали, щоб ми направили за шитські діти, щоб кожен достав по один пакетик. Скоро ми мали і нагоду доставати гуманітарні пакетики, međutim to dom željem 2 roki bilo i već s tim prestalo, a djeci normalno звикли, научени su, že kad pridu tu na Pachuljku, že priđe i Dom Mraz i podijeli im paketiki, takže dom že bi ne iste bilo nje ušore djecom nje podijeliti paketiki. I aktivnosti u školi Petro Kuzmijak u Ruskim Keresture, ščasci prispodobeni na ihodzacim švetom. U tižnju za nami školjare organizovali vašar na ktorim za humanitarni potrebi i predavali prihodni vinčovanki. U duhu na ihodzacih švetov u holu osnovne i srednje školi Petro Kuzmijak u Ruskim Keresture 17. decembra otrimani kračunski i novoročni vašar. Popri predajnej výstavy vinčovankoh, špivanja koljadoh i prisustva Džida Mraza, švetočnu atmosferu doplnjeli i novoročni prikraski i panoji s prihodnima motivami. Za panoji bili zadluženi učiteljki, aktiv učiteljov, mi še dohvareli, že bi sme na jedan dajaki odrezeni motiv položili na to ti panoji, znači na odrezeni sposob pravili každe, malo odrezenu osnovu, a već každa učiteljka, každe odzeljenje pravili sprem djeci, sprem svojih vidzenja, jak dumali, že še im pači, jak mogli, i ukrašovali sprem svojih tih žadanja. Naša škola ima dlugu tradiciju tih zimskih vašaroga. Toho roku toto nove že sme še uključili cela škola, odnosno i osnovna škola i srednja škola i kažem mal da jaku svoju ulogu, že bi doprineslo, že bi nješka u našoj školi bila taka vesela i švetočna atmosfera. Vinčovanki pravili nižši klasi osnovnoj školi za svojima učiteljkami i šitok prihod namenjeni do humanitarnih fondov. Jedna čas viših klasov isto pravila vinčovanki, ta isto i predavali, a oni baš učestvuju u tej drugim boku, znači da kupuju vinčovanki, da potrimaju tih malih i ih robotu. Već kad veljo bilo trudu uložene da kuziju okvecime školu, da še porihtame, oni ti štak pririhtali kratki program, starši školjare, takže kažem vam da svoju malu ulogu. Predavali sme vinčovanki
i pomagali sme ljudom, ktorí chore. Všetky ste popredali? Hej. A co bilo narisovane lebo zaljepene na tih vinčovankov? Mi lipeli salvetki i so stokicami sme tak lipeli na papir, tak pahuljki sme z njih napravili, zipkačem sme nas cijeli, že bi se zaljepelo i već kad sme zvuka nič ne pisali, zato že to se da da komu ta najvod napiše, že to se da požadac drugim. Dneska se predavaju novoročne vinčovanke i to ti dinarije idu djecom za potrebami. Vidim u tvojoj ruki tu vinčovanki, to še pravela či kupela? Kupela. I komu že pošlješ to ti vinčovanke? Dva do Njemecka i pošljem i dva sebe babi i druge babi. Pošljem babi i djedovi, rodičem jednu dam i druge babi. To še pišu išće vinčovanki, či to ne midze prek SMS-a? Ja pošljem to tu prek pošte. I co napišeš do vinčovanki? Šťastlivý kračun i novoročný sveta. Ja i predavala i kupovala i pravila. I kedy ste to pravili, to ti vinčovanke? Pravili sme do skelo dnje. Tak. Jak že bilo? Všetky ste popredali? Hej, všetky. Znači boli krasni? Hej. I što to kupoval vinčovanke? Nastavniki, rodiči i školare. I keljo že ste zarobili, počitali ste? Ne. Komu davace to ti penješ? Za humanitarnu pomoć. Було прекрасне, všetci užívali, kupovali vinčovanky, bolo až i takých, ktorí nesteli vinčovanku, ale darovali dinári za humanitárnu pomoc, že by še da komu pomohlo, a to nam boli cilj, znači humanitárna akcija, pomohnúť da komu, daj da komu daco, a i tebe še vraci na nejaký spôsob. Mi napríklad i zeljeli tu dejaki darunky, ktorí symbolično predstavljali darunok, znači ne môže buď veľký, ale keď je dati z ľubovu, že by každý počustvoval to duch kračuna i nového roku dostávania i darovania. Perše sme darovali a već sme ich dostali coška. Dostavali sme bombonije i za s tim poručenjem. I vi dostali jakiših darunki, co ste dostali? Taki jak bomboni u paperiku, bomboni i da jakišik na paperiku nam prekrasne da su napisane. A co že ti požadaš tvojim tovarišom i najbližšim u novim roku? Da budu radosni i budu i radosni na novi rok. Da se stalno bavime. Pre najhodzaci Šveta veljim dumki už na žimskim odpočivku, na druženju i bavenju, ali to po dumanju starših nje bude zavadzać školskim obovjaskom, poneže prepodavanja zakončeni i uše zaključuju oceni. I to je jedna čast našo obrazovanja, njeljem učenje, njeljem oceni, ali dakle da še i družime i organizujeme i pomogneme drugim. Znači i na to sposobni da se učime. Počas otrimovanja vašaru veljivi hasnovali na hodu, že bi še fotografovali so Židom Razom. Že prislovka daleko od očog, daleko od čerca nije udatna u každej situaciji i potvrdzuje priklad grekokatolických parohijoh, kotri prezrok zberali humanitarnu pomoc za vybežencov zo prostorov zo zvojnu zalapených čascoch Ukrajini. Я Марія Віславський, редактор передачі «Українською мовою». Вітаю глядачів русинського телебачення. За 10 хвилин я йду у студію, тому що у мене будуть гості Борис Варга і Мирослав Хочак,
які великі організатори надзвичайно великої гуманітарної допомоги, яка відправлена у Україну. Хвильково ще знаходимо на parohiji crkvi Petra i Pavla u Novim Sadze. Tu bol zbirni centar humanitarnej pomoci, kotru organizovala inicijativna grupa građanov jedno z Grekokatoličku crkvu. Nješka bol utovar pijatej turi pomoci, humanitarnej pomoci, kotra še zbirala u ceku 2015 roku i mož poveže z nješkajšu turu, z odruženjem nješkajšej turi, na odrezeni sposob še finalizuje humanitarna pomoc kotra namenjena dočasovo interno rozseljenim osobom u Ukrajini pre vojnu на Донбасу і при анексію Криму. Якраз початком цього 2015 року у нас народилась така ідея, ініціатива, тобто ініціативна група. Ми разом з Борисом погодились порушити таку акцію і, звичайно, до цього долучили греко-католицьку нашу церкву тут у Сербії, розмовляли з владиком Георгієм Джуджаром. І якраз перед Великодні свята всі парафії греко-католицькі в Сербії, вони повідомлені про цю акцію, всі священики зачитали про початок акції. Звичайно, люди на парафіях почали збирати якраз це, що ми збирали, одяг, їжу, хімія. І це, що ми збирали протягом, тоді можна сказати, після Великодних свят, десь 2 місяці інтенсивно збиралось по парафіях. І, можна сказати, що навіть вже і зараз кінцем року ще навіть питали, чи ще збираємо, чи ще є, то ще люди, приносили. To na samim počatku išlo pomalki. Keď še takú situácia zmirela, думам, že pošlo do druhej krajnosti, ljudi še neiste bardzo otvorili, ljudi še bardzo odvolali i neiste možemo povedať, zekujúci Grekokatolíckej cerkvi u Srbiji, zekujúci Kir Georgijovi i Đuđarovi, neiste še tu akciju bars uspішно зробило. Znači, mi rahovali, že otprilike še nazbera okolo 1 toni, a Nješka je ovi zime nazberane ponad 6 toni. Ostalo šitskого кус, я думаю, že to bude іще 1/6 тура. Наші вірні зрозуміли і почувствували, що то значить терпіння, боль своїх ближніх і odvolali ще великодушно на ту гуманітарну, людську і християнську акцію помоці ближньому у потребі. Було тяжко при саму атмосферу війни, але то, що було дуже важливо, і за що ми ношели організатори, значить, гражданська ініціатива, у котрій Мирослав Гочак і я, значить, ми ще ношели з одну ідею, що треба допомогти людям, котрим тяжко. I boli sme bardzo decidno jasni, pomáhame civilom, не pomáhame vojski, toto нам було bardzo важне. Ще треба згадати також і допомога посольством України, яке пару разів допомогло якраз у перевезенні цієї допомоги в Україну. 2 тижні тому у нас приїхав також вантажівка, кам'йон з України. Вони забрали туди дуже багато допомоги. Так що якраз за останніх місяць днів у нас було 3 перевезення якраз цієї гуманітарної допомоги в Україну. Так, взагалі, то сказати, ми дуже задоволені. Ja mušim osobnje povedati, že ja sam bol dok trvala vojna u Hrvatskoj i Bosni, odnosno už mož povedati u Bosni, a vezi na Kosove u Ukrajini. I to ti ljudi mne osobne bardzo veľa pomogli i to bola naiste jedan privatni osobni impuls, že bi še rušelo do toho, že bi sme pomogli ljudom kotrým teraz potreba. Znači nam bola tedy, nam posilali, za njime še Rusnacom posilali i Ukrajincom iz Ukrajini, iz Slovatskej, dok je restora za Slovatskej stihovalo do Ukrajini išli dzeci, išli studenti, takže išli ľudze. Takže ja думам, že ispunje to ta solidarnost i ona njem za tu akciju predložena. Toto co važno povest, že akcija na dajaki sposob jedina u Srbiji, takej fajti, po velikosti, ja verim, že može ispunje dajaki lokalni inicijative, ali je to ta vekša i jedina. I ja nje vidim, že keďže postoja to ti ľudze, o kotrih se spomni, kotri imaju dajaki drugi pochopenja, može biti
pochopenia, że drugi Bog u pravu. Ja nie vidim, že čom bi oni bili protiv, že bi še pomoglo ženom, decom i ljudom kotri dočasovo rozseljeni, da ne posle Srbiji pomahali prave drugi državi i tim ljudom kotri potrebi. Izvolite. Pazi, idemo. Ide server tonski. Znači, radimo. Pit. Žadam vysloviť štíre podziękowanie všetkým tým, ktorí še veľkodušno odvolali na akciju humanitarnej pomoci, že by sme pomohli tým, ktorí u potrebi. Zokrema, дзякуjem у тим радосним чаше приходу Божого Сина медzi нас, keď nám Господь Бог на окремний спосіб указує свою любов і милосердіє, своє безконечне милосердіє ку нам, а од нас тіж гледа і пита, щоб ми були милосердні ку нашим ближнім. Будьмо радосні і щасливі, keď sme so našim dobrým dілом utarli holjem jednu slizu i povraceli ušmih na lico holjem jednej zaplakanej široti u tim radosnim kračunskim čaše. Hristos raždajeća. Пијаток вечер у студију М Радио Нового Саду шветочно означена 25-та рочница основања Сојузу руснацох украинцох Сербији. Попри домашњих зо место где живу руснаци, на преслави були присутни и гости зо Словацкеј, национално совиту руснацох и покраинскеј влади. Преслава 25-й рочниці Союзу руснацох українцох Сербії почала зо шпіванням трох гімнох – сербський, український і руський, котрі очпівали хор пасторала зо Жаблю і гармонія зо Нового Саду. Потім привітні слова і вінчуванки зо Збіни виповед подпредседатель покраїнської влади Мирослав Васин і председатель вивершного odboru Nacionalnog sovitu Rusnacov Željko Kovač. Ja sam imao to zadovoljstvo da letos prisustvujem i rusinskim svečanostima u Krsturu, u Kucuri, u Đurđevu i ukrajinskim svečanostima u Inđiji i mogu reći da mi to predstavlja jedno od najvećih zadovoljstava ove funkcije koju obavljam, ta mogućnost da iz vikenda u vikend prisustvujem kulturnim manifestacijama nacionalne zajednice u Vojvodini, gde se na najsnažniji, na najlepši način iskazuje njihova osobenost, njihova kultura i sve ono što karakteriše nacionalne zajednice u ovoj našoj Vojvodini. I to što postoji u Vojvodini nije samo dragocenost Vojvodine, to je dragocenost i Srbije, to je dragocenost cele Evrope. Od kedy formovali nacionalni soviti, nacionalni zajednici môžu organizovanše robiť i boriť za svoje práva, pestovať svoj jazyk i svoju kulturu. Skoro i nie była taka możliwość, ta możemy być podziękowni, że formowani Sojuz Rusnacov i Ukrajincoch dal veľké doprinošenje na pestovanju jazika, kulturi, školovanju i vydavateljstve. Predstavniki Sojuzu u čeških časoch na svoju osobnu dičateljnost i svoju šmelostu zastupali našu zajednicu pred tedišnju državnu vlastu, a zajednica bola podjeljena nažalj z dvoch bokov Dunaju. Бувши председателя Союзу бешедовали основању теј организацији, визначели значност основања Союзу и повјазаност з Украину. Jak se istorijno najčetkivša vjaza među Rusinami i Ukrajincami, tak i budućnost Rusinov bez Ukrajincov bude hibna i oštrbena s podrezanim korenjom, a Ukrajinci se ne možu odreknuti svojih rusinskih korenjov, bo se odreknu svojej osnovnikovnej istoriji.
Preto my, jak Sojuz Rusínov i Ukrajincov v Jugoslávii, môžeme mať úlohu jednoho bez portfeľa ministerstva vonkajších díl u funkciji i nacházen Vojvodiny Srbiji, ta i nás, Rusnácov i Ukrajincov, lojalných građanov državi Srbiji, u meno našej lepšej budućnosti i konečno odbrani lepšej istorijnej pravdi. Otec Roman Mizjak, drugi predsjedatelj te organizacije, okončoval toto funkciju u čeških časoh 90-ih rokoh, kjer Rusnacov i Ukrajincov podzeljel njeljem Dunaj, alje i vojna. Čolni ljudze Sojuzu tedy odhodzeli do Beogradu i modlijeli pomoć za pripadnikov tih dvoh narodov u Petrovcoh i Mikloševcoh. I tam sme modlijeli i vynošeli problematiku, jaka se zjavljuje na terenu, že naši ľudze cerpia, u Srime specijalno, i modlíme, že by se naših ľudzoch oslobodilo od tih prehanjanjov i od tih nesmačnih situacija. I udalo vam se? Pa dom, že hej. Pa po mojem domanju to bar značna organizacija, bo to je jedina organizacija koja formalno objedinjuje to ti dva konari jednej nacionalnosti i predstavljaju, zakladače za nju, zastupaju pred rižnima forumami, vašim šore državnima, ali i drugima kojakima organami i u našoj žemi, pa i u Evropi i u Švedskoj. Znači, naš zvanični predstavnik. Sojuz najveci zrobil u daskeljih segmentoh. Jeden z najznačnejších to powiązovanje mestov z Vojvodiny z tak volanim starim krajom, školovanje dzecov u Ukrajini i na koncu i same potpisovanje kontrakta medzi Vojvodinu i Prešovskim krajom. Dost porobili, mi putovali veljo za Sojuzom Rusnacov Ukrajincov, odnosno Bog da nam dal to ti kontakti, bo sme nje mali i njerjem nacionalisovi dalje uglavnom, co nam bilo baš važno, i društva. Znači, našo društva iz Novog Orahova, iz Kocura, iz Đurđova, išli sme i do Ždinji, i do Svidniku i na drugi mesta, bo znate, ljude še menjaju. To ti kontakti, co smo mali skore, ljude še premenjeli, prišli novi ljude, ali ako šik to ti dva organizaciji zaprimali kontinuitet. Međutim, Sojuz Rusnacov še, možem povesti, vecej otvoril i dal nam to ti kontakti, za mi uglavnom išli. Дякуючи Союзу Руснацов Українців, ми і вступили до контакту з нашим старим краєм. То було 2010 року, коли вони перший раз у юнію 2010 року odveli našu delegaciju do Bardejova i mi to im ne možemo zabući i všešte odvolujeme na ih dejake akciji. Tak i na to sposob smo prišli na označovanje 25 ročnici Sojuzu. Možem povedati, že od 2010 mi z njima sotruzujeme i každý rok, kad ideme dakle do Bardejova, alebo dakle inde do Slovatske, vše ide dakle od delegacije Sojuza. U vešnevomu sadu, tam solovejko ščebetal, do domu ja prosila ja, a ti mene se ne puska, do domu ja prosila ja, a ti mene se ne puska. My sme tej spolupráci samozrejme veľmi radi, preto sme aj tu. Tu sme nemohli jednoducho chýbať. Na takomto, to je významné podujatie 25 rokov Zväzu Rusínov Ukrajincov Srbska, to je významné podujatie a proste nás veľmi teší a hreje na srdci, až tak by som povedal,
že organizácia Zväzu Rusínov Ukrajincov Srbska dokáže využíva doslova alebo investuje svoj voľný čas, svoju energiu a financie na to, aby sa vlastne rozvíjala sa kultúrne tradície, kultúra ako taká, jazyk. Čo sa nám veľmi páči, je, že vidno tu vlastne veľa mládežnických kolektívov, mládežnických proste, či už hudobných alebo tanečných kolektívov, lebo vlastne toto je budúcnosť. U budućnosti ja się nazdałam, że to tażem wojdzie do Europejskiej Unii i że i my, jak niewładowa organizacja po tych kanalach dostanimy wiele większą pomoc. To sam widział na przykład u Słowackiej, za Sojuz Rusinov Ukrajincov bardzo wielki penjež dostal i vybudoval jeden prekrasni dom, gdje se možu shoditi, gdje maju i sali, i konzelariji i tak dalje. Po mojim sigurno ma 500 kvadratni meteri, super pošoreni, a mi za teraz taki możliwości nie mamy, nie za to, że nam to ta država nie chce dać, ale za to, że nie może, znači ona financijno slaba. U tim slučaju, znači, prize i do zmocnjenja sotrudnictva, prehod bude slobodny, nie musisz czekać na granicach, a nazdawamy się, że i Ukraina wojdzie do Schengen zoni, a co umożliwi i lehčejsze sotrudnictwo z organizacjami, ansamblami, z polskimi društvami i tak dalje, z Ukrajiny. U kulturno-umetnickej programi učestvovali 3 hori: Pastorala zo Žablju, Harmonija zo Novog Sadu i Kalina zo Indiji, špivacka grupa Bikičanki zo Bikić Dolu, a tiži dueti i solo špivače zo Verbasu, Indiji i Žablju.
Вчерajšie stretnutie mladých Rusnácov z Vojvodiny s Rusnacami u Vukovare označalo vzájemné sotrudnictvo i međusobne druženje. Роботне село за младеж Національного совіту руснацох Сербії з потримовку координації Союзу Русинох Републіки Хорватської організувало odhod do Republike Horvatske, točnejšie do Vukovaru, s cíľom predstaviania tvorčosti vojvodjanskih Rusnacoch. Mladi zatrhnuti u nas z informacijami, co robia mladi povedzme u Vojvodini. U vas to veljo ljehčejše idze, pretože u vas mediji bar zbitni, vydavateljstvo, štrednji školi, gimnazija u ruskim keresture, to katedra na ruskim jaziku, na filozofskim fakultetu. U nas to Šitskovo njet. Znači, teraz mladi še upoznali zo Šitskim, co robija mladi u Vojvodini. Думам, že to veliki kročaj, že bi še našo mladi Rusnaci zjedinjovali. Vojvodjanski Rusnaci u Vukovare predstavili multimedijalni časopis MAK, volonterski kamp, organizaciju Pagdru Tenorum, odzeljenje za Rusinistiku, robotu za vodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacov i robotnog cela za mladež Nacionalnog sovitu, a vlastnu muzičnu tvorčost prezentovali Mihajl Dudaš i Sašo Paljenkaš. Ja konkretno predstavil Pakt, a cilj všelijak povezovanje mladih Rusnacov na perši mjesece, preto sme i prišli do Republike Horvatske, pretože može budu u Srbiji tam, jakož ih sme na jednim mjesece, ta nam všelijak povijazac, a steli sme Šitskim ukazati, že sme uzbiljni u namiri, jak to sme pripovedali na počatku, kad sme vošli do Nacionalnog sovitu Rusnacov. Ukratko sam predstavila robotu našo časopisu za mladih MAK, a думам, že i povolala ih, že bi še uključali do realizovanja, že bi nam posilali svoje roboti, že bi nas i čitali, ali i sotruzovali za nami, i думам, že i cilj toho bilo, že bi oni znali, že še i oni možu uključiti, že možu sotruzovati. Može budem teraz to preveljo šitsko informaciji, bo sme im, думам, že predstavili veljo naše aktivnosti, ali dok še im tako zljehnje, može bud nas i kontaktuju i nadalje budeme sotruzovati. Jak to sam spomnul, ja vam budem bešedovac o volonterski kampo, kotri še jak i u nas u Srbiji, tak i u vas u Horvatske i u calim Švece otrimuju. Co to volonterski kampi, a možeš ti to imati tak? Mogu. Evo. Znači, to ti volonterski kampi predvizeni, že bi boli jak jedno kratko tirvaci projekti, kotri najčastejše tirvaju povedme 2 týždni, 10 dní a je jedni, koji trvaju okolo 7 dní. Hlavni cilj tih kampov, že bi se mladi pozberali zo šitskih žemoh, najčastejše to u Evropi, i že bi vjedno robeli pomahali jednej lokalnoj zajednici, jak to može biti Vukovar, Petrovci, Mikluševci, u nas to ruski kerestur. Ja predstavljam međunarodni volonterski kamp, koji se otrimuje každovo ljeta u ruskim keresture, i думам, že sme nješka večer mladim dali dozveljo informaciji, bo sme predstavili i našu naukovu tvorčost, i umetnicku tvorčost, i še volonterski kamp, takže nje bilo veljo pitanja, ali ja narokom selo, že bi to bilo predstavljanje na jedan neformalni sposob, bo ja ščiro nje ljubim to ti predstavljanje za miše dzime, a oni njem sluhaju, ta ja tak barže jak prez jedno druženje i neformalnu bešedu predstavljal tot volonterski kamp i to su najvažnejše, povola sam ih, že bi nam še pridružili u Facebook grupi Mladi Rusnaci, bo nješka šitski na Facebooku i tak najljehče iše dostati informaciji kotri mi plasirame do javnosti. Mladi u Horvatskej nedávno formovali koordinaciju za mladih, tak volani Mladežski klub, kotri ma za cilj, že biše mladi Rusnaci u Vukovarsko-Srimskih županiji ishodzeli, druželi i vytvoriovali kontakti s Rusnacami u okruženju. Mamy żadanie powiązać się z Rusnacami z Vojvodini, a może być evo i budeme mać nahodu i z Rusnacami u Slovatskej albo Ukrajini. Trenutno evo mamy kolo 10 členov, ali to jem tak, hej, že sme postavili fundament toho klubu mladih, mi še nas davame, že nas bude vecej, kažemo da jaki svoje obavjazki, takže evo išće uvidzime jakie točne číslo. Pači mi še toto, že dos promovira tvorčost mladih Rusnacov bez ohľadu, že ktoré to područje.
i ljubela bim da še to sotrudnictvo, które tu započalo i nastavi jeszcze długo i думам, že toto dobry počatok velikog sotrudnictva. A za co ti može biti zainteresovana od tih všetkých segmentov, co dneška predstaveni? Ljubela biš do čoho uključiti? Pa ponajvecej bi se uključila do špivanja i do špivanki ponajvecej, a kolo toho všetkoho bim može bud zaži pisala o gimnastiki za časopis MAK, počim som sportista, i tak. Za MAK думам, že bi velji Rusnaci čitali, tu kolo Vukovaru, Petrovcu, Oseku, tu je veljo Rusnacih, mladih Rusnacih, jer думам, že bi prečitali toto, a za tot volonterski kamp ja osobno nije znala i ja bi bar ljubela da kedi pojs, a opatricem co to, jak to ide. Čula še može biti poteraz za časopis MAK, lebo za volonterski kamp? Nie, teraz prvi put čujem. Ljubela biš može biti spisat za to časopis, lebo uključit še do kampu, pojs, volontirat? Pošla bi do kampu volontirat, že думам, že to bar skrašnje iskustvo i tako. Думам, že sme še na kvalitetni sposob predstavili, že oni doznali da co nove i že teraz dostanju i nove iskustvo i že ih to mi hlavne nazdavanje, znači že ih toto stimuluje, že bi da co i sami zrobili, že bi sme tako je vjedno nastupali pred švetom i že bi sme rozvili našu zajednicu tako je so zajednickými mocami. Robotne celo za mladež Nacionalnog sovitu Rusnacoh predluži organizovať taký schody s nazdavanjom žeše ulohi za čeraju i žeše u nastupnim periodze Rusnaci z Horvatske na podobni sposob predstavlja Rusnacom u Republiki Srbiji. Sportski instituciji zo Skulske opštini po 31. december toho roku muša opravdati budžetski sredstva i poslati zvit jak še trošeli sredstva. Zaključenje toho tižnja na shadski zamenjika predsjedatelja opštini Kula Velibora Milojčića zoz predstaviteljami sportistoh. Toti kotri dostati sredstva nje opravdaju, budu ih mušic vracic, a keď toto nje porobija od opštini Kula za 2016. rok nje dostanju finansijnu potrimovku. Familija sportskog društva Rusin u Ruskim Keresture od novog roku nažalj bude zmenšana za jednog člena. Jedna z príčinoch hašenja združenja Koljak to i sredstva ponajvice, a druga príčina i njet kto robic. Ja 10 roki predsjedatelj toho združenja i už mi dosta i roboti nacahovanja i kolo sredstvo, i kolo robotov, kolo begelju, a drugi nikto neste prijac. Ali hvarim, najveća pričina to nedostatok sredstva. Problem še zjavilišće prešloho roku keď sredstva kotri dostati z boku opštini Kula na 2 zavodi po 25.000 dinari neopravdani na koncu prešloho roka na sposob jak predvizeli čolni ľudze opštini. Za 2014. rok dostali sme 25.000 i opravdovali sme jak juše. Išli sme na zmaganja. Oni opravduju sredstva, ali zvanični zmaganja da budu. A mi na takve zmaganja ne možeme hoditi, bo to bar zveljo košta. Mi hodzime na kup takmičenja i na turniri. Međutim, oni nam to nje. Ali do teraz nam še opravdovali sredstva. Te smo išli na kupići do Srimu, na turnir, pozme, do Mikloševcov, na kup Julina Bučku, ljebo to ti kupi združenja co pravja. A Ribolovački savez nije pravi kup takmičenja jak od savez. Kup takmičenja pravja udruženja. A oni to njesu nam priznati. Preto sportski ribare za 2015. rok nje dostali sredstva z opštini, a že bi še situacija dodatno zakomplikovala, opštinska rada najavela i tužbu, že bi toto združenje vracelo 25.000 dinari z 2014. roku, kotri nje opravdala jak co predpisane. Mjesna zajednica nam se pomognuc. I Sovjet mjesne zajednice prinjes odluku, že še nam da penješ.
Međutim, lokalni samoupravi pri njih stoja penježi. Kad čuli že ribarom, nie može to naše penježi za samo doprinosu, co sme dali, valal, treba da nam vraca, ribarom povedzme 35.000 pripadlo, nie možu nam dati. Jak funkcionuju sportski kolektivi u opštini Kula odkedy odluka o opravdanju sredstvoh prinješena u opštini, či ona dobra za sportistoh, či je dobra za sportski kolektivi i či je dobra za opštinu, pitanja koje smo htjeli postaviti čolnim ľudzom opštini Kula. Međutim, oni nje seli stanu spred našo kameri, pravdajući še zostim, že maju veljo roboti. No i popri tim, že tiž buli zavžati, sportski robotniki u drugih kluboh našli času pobešedovac o tej odluki i, jak potvrdzeli, nje budze problem vypočitovac toto co vymáha opštinska rada. Fotbalski klub Rusin dostal 500.000 dinari i to suma kotru, jak i prešlogo roku, opravda bez problemu. Kad smo sredstva dobili, mi dobili ugovori. Ugovori smo potpisali i na tih ugovoroh točno pisalo, že keljo sredstva dostavame i na jaki sposob to ti sredstva možeme trošiti. Takže sme sredstva za to sme konkurovali, dostali, fotbal dobil okolo 500.000 i to ti sredstva muši pravdac, to je prikazati fakturi i potrošeni sredstva za placenje službenih licov na zmahanjoh, to placenje sudijog i delegatoh, vecka prevozna zmahanja, to druga stavka, treca osiguranje bavijačov, štvarta ljikarski prepatrunki, knjigovodstveni uslugi. Takže len za ti 5 stvari mi možeme toti naša sredstva utrošiti. I na tot sposob ih mušime na koncu roka i toti všetky sredstva opravdati, že sme potrošili baš za toti nameni. Inšak nije, keď toto ne porobime, hodni nam sredstva budu i uskraceni. To u sušnosti dobre zadumane, međutim jest tu stvari ktoré bi išće trebalo vypraviť, bo recimo u pravdanju sredstvoh sportska oprema recimo nje priznata, znači sportski klub muši kupova sportsku opremu, a oni ju tu nje priznavaju. I tak išće kojaki drobnici, inšak mi u sportskim društvu Rusin dumame že to dobre i mi jednostavno znaš u opštini vše nas hvalja kad še pridavaju izveštaje, odnosno posle, že jedino sportske društvo Rusin robi to jak treba. Hoć vekši sportski klubi generalno zadovoljni z odnošenjom na relaciji opština sportski klubi, všelijak že bi trebalo mať sporozumenja i o malih sportskih združenjoh, kotri na taki sposob nje možu pravdat sredstva, ali su hasnoviti i dzečnje učastvuju u rižnih akcijoh, kotri hasnoviti zavalal. Evo i tak, Begelj nje u najljepšim šore, a išće mi ribare, kotri priciskame Vojvodina vodoh. Každi mešac, volame ih, modljime ih, da nam pokoša Begelj, da nam u Begelju da pokoša travu, keljotelju nam muša vis u susret, a teraz kad mi nje budeme, drugi njih to ih nje bude volat. I tot Begelj, ja ne znam, tu bude otpad, septička doljina bude zostao Begelj. Popri tim, Združenje ribaroh Koljak na veci za vodi učestvovalo i na čislenih akcijoh z oblasti ekologiji, polješovanja, košenja, opravljanja hacov na vodocekoh u ruskim keresture i podobnim. I opštinska rada bi toto trebala znac i na dajaki sposob potrimac takih entuzijastoh. Ale, nažalj, za keresturskih už pozno. Interpretatore zabavnej narodnej muziky na 9 jazikoh postaraju še i toho roku, že bi patračoh kotri 31. decembra ostanju virni drugi programi televiziji Vojvodini do novog roku uvedli zo s dobrim raspoloženjom. Playback. Ide kran. Sreda večer, studio Dunaj radioteleviziji Vojvodini uše zakončuje znimanje novoročni programi za drugu programu televiziji Vojvodini. No, već samo posao. Ajde naj Sanja počne, a ja še uključim. Može, ajde da vidimo tako može tak da. Stej na vodi, mi našim sluhačom za novi rok vi pripovedame, že jak še to ljubja Bačvanj i Strimica. Preto zašpivajme vjedno toto pisnju. Bo nam šerca jak jedno treptaju.
Gambi tvojo jak najljepše vino, mocnu ljubav oni nje skrivaju. Ej, dzivčanko, daj mi ruku svoju, dajše co s nama kapu vina. Mislim da će program biti bogat i šarolik s obzirom da je u nekoliko dana prodefilovalo kroz naše studije preko 150 izvođača koji su pripremili samo deo, naravno, bogatog tradicionalnog programa koji će prikazati našim gledaocima novogodišnje noći i mislim da od ovih 9 nacionalnih zajednica koliko se sada predstavlja u novogodišnjem programu da su svi pokazali da mogu da pokažu ono što je njihovo najreprezentativnije, a to će se ogledati kroz nastupe kako solista vokalnih, tako i grupa tamburaških orkestara, narodnih ansambala, folklornih ansambala i, kažem, jedan čitav niz izvođača koji će pokazati u krajnjem slučaju i ono što bi trebalo da obeležava upravo i da bude simbol nacionalnih zajednice kojim pripadaju. Našim patračom za Novi rok požičim veljo zdravlja i šćastja u živoce i pisnju Lampaščiki, to nas asocira na všetkých nás Rusnácov, ktorí sme rošatí po celým svetu. Keď človek mladý neobačuje, že všetko milé tu kolo ňoho, tá svojo šťastie von často hljeda, deška daleko od kraju svojoho. Novoročna programa na čtvrtok 31. decembra počinje na 19:30 za cínsku emisiju na jazykoch nacionalnych menšinoch, že by še potom predlužila s švetočným vydaniem emisii Dobrý večer Vojvodino na ruskom jazyku, kote še probujeme zdohadnúť, jak sme vás pre 140 roky, keď postoji televizija na ruskom jazyku, probovali našmejac. Predlužíme še družiť so muzičnými blokami, u kotých še predstavia všetky nacionálne menšiny, na čijich jazykoch še emituje programa televiziji Vojvodini i tak bude po pol hodiny posle polnoci. Šťastlivý nový rok. Za šťastie, za mladosť, za život, za radosť, jeden život máme, počekajme, nové ranečko dočekajme. Počitovani patrače, reprizu nješkaše emisiji možete opatriti z tej noci, odnosno na 2 hodin rano i na štvrtok na 21 hodinu i 30 minuti u predluženju emisiji Dobri večer Vojvodino. Našu emisiji i prilohi možete opatriti i na web sajtu radioteleviziji Vojvodini i društvenih mrežoh. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala večaršu emisiju, dzekujem vam na uvahi i žičim prijemni večer. Doviđenja. Robim každý deň, rovnou šerachujem geľo, prišporujem na bedu, rovnou šerachujem
pišem,